Dragi naši pratioci, danas donosimo vam potresnu priču iz Crne Gore, gdje je haos eskalirao i doveo do uništenja jednog ugostiteljskog objekta, kao i ozbiljnih sukoba u Podgorici. Svi detalji su šokantni, a situacija se još uvijek razvija. U baru je u noći između ponedjeljka i utorka demoliran i pokušano da bude zapaljen objekat brze hrane u vlasništvu Haruna Kaje, državljanina Turske. Brzom reakcijom vatrogasaca vatra je ugašena, ali je šteta vidljiva. Polomljena stakla, deo unutrašnjih uređaja uništen. Vlasnik je za naš portal istakao da sa suprugom radi u baru posljednje 2 godine i da tu žive sa 3 male dece koja pohađaju školu u tom gradu. 4 godine živimo u Crnoj Gori. Posljednje 2 godine radimo u baru. Od ovog posla živimo, hranimo našu decu. Ne znam ko je ovo uradio i zbog čega, rekao je Kaja za naš portal. Komšije i korisnici društvenih mreža ističu da je vlasnik lokal ljubazan i da pruža najbolji giros u baru. A mnogi su komentarisali da ovakvo ponašanje prema njemu i njegovoj porodici predstavlja sramotu. Situacija u Podgorici dodatno je zakomplikovana. 3 turska državljana zabarikadirala su se u kazinu na Zabjelu, nakon što je grupa meštana pokušala fizički da ih napadne. Policija je privela 2 od njih, dok se Ministarstvo spoljnih poslova Turske oglasilo da preduzima sve mere kako bi zaštitilo svoje građane i održava kontakte sa crnogorskim vlastima. Incident se dalje zakomplikovao kada je jedan mladić sa Zabjela napadnut noževima od strane grupe koja je prolazila ulicama. Njegova devojka je za naš portal objasnila: "Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave." Podgorička policija je u naselju Zabjelo pronašla bejzbol palice i privela više osoba zbog sumnje da su planirali napad. Građani su se okupili ispred Big Fashion centra u Podgorici u znak revolta zbog preksinoćnog incidenta, a osnovno državno tužilaštvo je zadržalo državljane Turske i Azerbejdžana, osumnjičene za napad hladnim oružjem. Navijačka grupa Varvari se također uključila, najavljujući nove proteste na društvenim mrežama, dok se turske vlasti trude da obezbede bezbednost svojih građana u zemlji, pogođenoj nasiljem i haosom. Ovaj niz događaja izazvao je strah i napetost među lokalnim stanovništvom, a svi čekamo reakciju vlasti i nove informacije o istragama. Haos u Crnoj Gori ne prestaje, a situacija postaje sve napetija i dramatičnija. Nakon niza incidenata u baru i Podgorici, Turci masovno napuštaju Crnu Goru. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci dugih redova na aerodromu u Podgorici, gdje ljudi čekaju da se ukrcaju na letove. Kako saznajemo, mnogi strahuju za svoju bezbednost zbog eskalacije nasilja i napetosti u javnosti. Turski novinar Ibrahim Haskologlu objavio je na mreži X fotografije muškarca za kojeg tvrdi da je Ozgur Ja tražen zbog seksualnog zlostavljanja maloletnih devojčica, a koji se navodno nalazi u Crnoj Gori i koristi zemlju kao utočište za pranje mafijaškog novca. Ove tvrdnje dodatno su podgrejale napetost i izazvale strah među turskim državljanima koji žive ili rade u Crnoj Gori. U Podgorici su se u međuvremenu nastavili protesti. Nekoliko desetina građana okupilo se ispred Big Fashion centra, izražavajući revoltiranje zbog ranjavanja mladića. MJ navijačka grupa Varvari najavila je nove proteste, pozivajući na strože mere protiv nasilnika i veću bezbednost u gradu. Reakcije turskih vlasti bile su brze. Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je da kontinuirano održava kontakte sa crnogorskim vlastima i preduzima sve mere kako bi zaštitilo svoje državljane. Ambasada Turske u Crnoj Gori radi intenzivno na praćenju situacije i pružanju pomoći svojim građanima koji se nalaze u riziku. Vlasnik uništenog lokala u baru, Harun Kaja, za naš portal je izrazio zabrinutost za svoju porodicu. "Od ovog posla živimo, hranimo našu decu. Ne znam ko je ovo uradio i zbog čega. 4 godine živimo ovdje i trudimo se da budemo deo zajednice, a sada se osjećamo ugroženo." Lokalna zajednica i dalje reaguje, a komentari na društvenim mrežama izražavaju šok i tugu zbog napada. Ovo su pošteni ljudi. Rade svoj posao i pružaju uslugu sa osmehom. Sramota je da se ovako nešto dešava. Država mora da reaguje i zaštiti svoje građane. Sve oči su sada uprte u nadležne organe Crne Gore,
koji moraju da pronađu odgovorne i obezbede sigurnost u zemlji pogođenoj nasiljem, dok situacija sa masovnim odlaskom turskih građana i protestima dodatno komplikuje i onako napetu atmosferu. Ostavite nam komentar ispod i recite nam šta mislite, kako će se Crna Gora izboriti sa ovim haosom i šta očekujete od vlasti u narednim danima.